Zemlja nije planeta, a zvezde su prikačene na svodu. Ovako glasi naslov teksta u Sputniku iz 2017. godine u kome se navodi kako je Tesla tvrdio da je Zemlja polje, a ne planeta, da nema ivicu, te da pobija gravitaciju jer je jedina sila kojoj se treba suprotstaviti elektromagnetna sila, a ne gravitacija. Okej, hajde da proverimo. Autor prvih rečenica u ovom tekstu nije Nikola Tesla, već manje poznati YouTuber Darrell Fox koji stoji iza YouTube kanala koji širi teorije zavere o Zemlji kao ravnoj ploči. Te Foxove reči su u jednoj Facebook objavi iz 2016. godine stavljene iznad jednog stvarnog Teslinog citata. A nakon toga se među ravnozemljašima čitava ta objava prihvatila kao jedan autentičan Teslin citat. Originalan Teslin citat, koji je dodat na reči YouTubera, glasio je ovako. Iako smo slobodni da mislimo i delamo, mi se držimo zajedno neodvojivim vezama kao zvezde na nebeskom svodu. I Tesla ga je napisao u članku Problemi povećavanja ljudske energije iz 1900. godine objavljenom u magazinu Century. Ipak, ovaj citat je vremenom izmenjen i među ravnozemljašima pojednostavljen na rečenicu zvezde su prikačene na nebeski svod i u tom obliku se pojavio u Sputnikovom tekstu. Čak je i sam Fox u komentaru na Facebook objavi od koje je sve krenulo napomenuo da su prve rečenice zapravo samo njegova misao, ali to nije sprečilo širenje ovog lažnog citata koji je poslužio mnogim teoretičarima ravnozemljaškog pokreta da jednog od najvećih naučnika u istoriji čovečanstva povežu sa sopstvenim shvatanjima. A da Teslin rad i teorije koje govore o Zemlji kao ravnoj ploči nemaju mnogo toga zajedničkog, dokazuju i Teslini autorski članci u kojima je on planetu Zemlju opisivao engleskom rečju globe, što bi se moglo prevesti kao sferični oblik ili sfera. Čak i u tekstu iz kog potiče citat sa zvezdama i nebeskim svodom, Tesla je iskoristio reč globe 12 puta kako bi opisao planetu Zemlju. A šta je sa ostatkom teksta iz Sputnika? Pa on se oslanja na knjigu Okultna etarska fizika Williama Lynea, takođe autora knjiga Pentagonski vanzemaljci i svemirci iz Pentagona, leteći tanjiri su električne mašine koje je napravio čovek. Knjige ovog autora pretežno se bave pretpostavkom da je američka vlada Nikoli Tesli pred smrt oduzela njegove spise o dinamičkoj teoriji gravitacije kako bi na osnovu njih stvorila leteće tanjire koje će kasnije predstaviti kao vanzemaljsku tvorevinu. Prema bazi podataka recenziranih naučnih radova za citiranje Scopus, William Lynne je autor koji nijednom nije citiran. Ali to nije sprečilo portal Sputnik da iskoristi njegovu knjigu kao kredibilan izvor za tumačenje Teslinog dela. Eto dakle, kombinovanjem nekoliko spekulacija i ličnih interpretacija među ravnozemljašima je vremenom stvoren narativ da je Tesla osporavao to da je Zemlja okrugla. A kao što vidite, to je sve samo neistina. Ipak, ponekad je daleko lakše poverovati u teorije zavere nego u pravu nauku, upravo zato što su teorije zavere uglavnom krajnje jednostavne, dok je nauka ipak malo komplikovanija. I upravo zbog toga proverljiva i istinita.